Di Puaroi Kapamad Lapen Kapangtir Asayalong DTC Executive Engineer Kacupang 50 Thak KAUEA Atumpen RJ Alokejo. Siluni Janben Chukiola Towar Tonner Cap RDNC Chelenglong Chotpo. Aiksu Tumpen Langmili LP School along Lo Charlie Ausumaratima Panka Charlie along Kenang Soda Hormu Keron. Kardo Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Baby. The Narjikta Birtang Tonpen. Non-Hejong Karbi Anglong Unemployed Engineer Association Atumpen Dipurong Sopi Angbong Kilipu Dipuaroy Kapamat Lapen Kapangtir Asayalong Dipu Town Committee Executive Engineer Nipu Datta Lapen Ajahak A Contractors Atum Akele Kachapang Limparpik Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Ahimpen Tarlip Dunangchi Pu Alampen KAUEA Pachatang Chun Bangpen Birta Pangdakpon NIIT Ayog Govt of India Ahimpen Sika Kuti Kuti Atangka Dipurong Sopi Kapamajia Pantangka Nang Palilo Laso tangka pen dipu alang roy kepamat lapen kepalang meja panta kepatik pontang ateng si tangka pipajir ponlo lapen dipu alang roy along arlong arpong hai hui setame kasalam pangcheng pon bomlo setame labangso alang roy kepamadapan kekin kerang pon wek nangji aron ateng kalisi Town Committee Executive Engineer lapen ajahak a contractors atum celang si akele kacupang 5 saisi klem pon rong lupusi KAUEA klem bang pubang piatumpen akoy pipon Lapen alang li tumpen kepacini pon tua tengke labangso aroy kepalang meja pan plan and estimate alo arni dingklui pen kehang padu ponlo. Setame di Town Committee Executive Engineers lapen contractors atum bangso putak thamnat ardi taki en edet ajok ahok pet kacini jiapan RTI alota jok pon nangkok lupusi alang li tumpen lamthe pangdak pon. Borbotha Road Division Silonijan Angkang Silonijan pen Chukiola Atawar non penke Tonner Cap RDNC Motor Chelenglong Chotpo Purala Tumpen Kapangdak Abirta Kat News Channel Apherangki pen Birtanang Pali Karbi Anglong Angkang Tawar Kahino Kehang Joang Bong pen Silonijan pen Chukiola DRDS Atawarta Isilo Ajir Kiding Klui pen Silonijan pen Chukiola Atawar Kahino Kehang Jo pen Karbi Anglong Autonomous Council Atum Selam Pilo Bonsita Ladak contractor ke doajok ajahak a contractor atum ki amithanga sai choklem kledetlo kasalam tang adim along tang non malom sangti ke royatum akile karthang pik penajok kasalam tang atawar anta heno thailo lasojok bangso tewar ke heno lam Facebook lapen WhatsApp along anta photo thek pon longlo laso teng pen ahok alam kachini ji aphan pai ni phai cracer cap arni nilitimadim humri dam se ahok abirta long ponlo Lasinon kacharok tok arat atum kisum ke boynang pen kaching tang dorsi aning ke pung rintia sonsi theglong athe towar memi pulote katora thetan khangjangat athe munit akai komat kopi kisum tong ke wangjine anparta keso kiune atum ason ke aduk dopik pik lasilaso towar kacheleng sangti ke roi lapen kaprek atum anta tonner cap RD pen ake ongke laso towar cheleng long lelo pusi ningje Lapen jongsi karju je pen kacheleng bor I pulote kang sai tapado pon nang kok poputa pachni pon. Oke bokajan subdivision ang kang Silonian along. Silonian pen Chukiala da kacheleng atawar BBDC road pusikirlo. Labang so atawar Silonian pen non kilometer cap anakahelo lapo thengmua arong anglong long sinonilit kidulo. Kasi labang so atawar 2016 aningkan sarkar pen Selam pilu. Tebon sitame labang sotawar kaselam tangdiat pen. Sangti agari atum overload mate ki ong pi ka sangti 500 cm labang 600 cm lasona sangti kaluding pen jonar lo ka chela pen ajog labang sotawar henuthai lo. Kasi pini nilitum nato humri pen ang teglong ka sana lo. Kidamtang ilitum penangan Facebook la pen WhatsApp long tame litum labang sot tawaro kahino thang litum teknolong lo bas tame pini litum kat channel hoy per adim nang humri si nang lang lo tapen teknolong lo je litum ahok pet atawar kahino binong lo labang sot tawar athema labang so dat ki ong dung arat atum jonar lo si kacheleng tapen alang litum kacheleng pen kisung kai ta kodang la simonira kai long ke isi tawar tame akinang sot lo la si tawar meme pulote dak
kacit dam mana ke dam ke wang apanta me katora tu tema munira kailong komentu ko so apol hulun ne kisung ki poji thang na chini ne jasemet munitum atum kisso hu rapor ahu jongsi ambulance ga agarian tamil tu chokolong ne kuloke Ladak cilok to karada tum pen alang tum pini ni tum harke pachini ke pohelo je pini perang paraga labang so BBC road atwar labang so atwar bangke mate chukiala pe silenian atwar bangke akar di kathang agari mate sangti kro tum stame 8 ton pen mane 8 ton pen ang parak kilege chilenglong lelo pusi dagarat tum pachini nasi labang so atwar ka do ka betame chinghon pen chilang pen labang so atwar ki pa mesen ya pan kado ka beta ka chira pa chitu bang kedang sor pusi dagarat tu pan bukalan pen ili anon terang matus. All India Karbi Student Union atum Benchapatir Piponsi Pai ni Pai Crazer Cap Arni Lumbajong constituency Arlo Langmili LP School along one-day charity program Kapadopon. Helping hands are always better than praying lips. Buat happy and ponsi kedugdet loka Charlie o samaratuma pan uniform notebook lapen akenang sod loka Charlie o hormu keron pon amai padopon mai along alohi katitong dun mirlong rongpi aiksu mai pu inus timung Langmili LP School Headmaster Gautam Hanse, Assistant Teacher Kadam Kropi, SMC Amai Pu, Aiksu along Klembang Pubang Pia Tum Chatong Dunsi, Langmili Arong Arad Lapen Kacharli o Samaratum Pen Chatong Si, Ansu se Loka Charlie ahin kapaprang ponang Chiapan Osumor Apia Po Tumpen, Chinki Chatan Pon, Anparta Langmili LP School along Bang Troxy Cap, Lo Charlie Bum Osamaratuma Panstame, Loka Charlie ahin kapaprang pon Chiapan Tanmum Tekang Si, Prekjam Kachar Son tekang. Kibi pon tege itum asomartum kapi hup son si tekdam long. Tapi ni ha kecari hup pendani itum da duk pik pencari sila son ke duka vedeje pan pusin itum kimang pensi itum aso All India Karbi Student Union hoi pen itum sabse veda me asomarha aning ki parung pen aning pa the moni si alang tum handa ang song ke pa bat pon tege pan pusin itum kimang pensi pini la so program arrange pon lo pen itum asar so Langmili LP School on ame itum kibi pangcheng bono dak pen tu kapre long la dam thoji tami tum ke pangcheng bon dang lo lasi smart ma se ke papram bon thekji phan pusi tu pas pang so pram ke kibi bon lo non malom so porpan dihina Parman Birta Moington Ponik Sinang. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajang tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinama opi putat bertalo wangthulo. Lions Club of Difu Greater Pen Pai Pai Crazer Cap Arni Difu Marwari Viva Bhavan along GST Aputak Isichirok Tok Amai Padopon. GST Mati Goods and Service Tax Kopilo. Laso Aputak Pranjal Kumar Agarwal Sikachatong Aradaphan Angton Alam Than Pachini. Difu Lions Club Amai Pusugjit Singh Lapen Kongchun Bang Rajesh Shukla Atum Kibi Pon GST Amai Long. Dipurong Sopi Kulat Beha Hampang Lapen Kor Mate Tax Along Kacharap Abang Pubang Piatum Chetong Dunrinti. Simplex Company atum asai ke oi punon malam RV ke jangwer ajok Lamding NH4 way atowar pen pu Karbi Anglong anat ke bangchi atowar along kedo akalwar along non malam RV ke jangwer ajok adim ingrai etsi motor ke padam chia phan phere memelo Lahayat sayalong Simplex Company atum pen kepang kreve jok si Calvert Anghan kangrai et pen pai pai ni pai krener kep arni kacheleng a motor do anta pachington nang ren kilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council Abas Kedam Japan ta kachet habdunatum anapan pasun EDPC towar kahino adimpen aparay na tuan bas padamno labang so towar ke lamding at towar mate West Karbi Anglong Keronia Hawar Kedam Japan apor NOA pinpen kilidap naya towarlo seta non ke bang solong lekang rayajok ongdo a motor anta khangsi pachiroy lapdo Birta Bangkala Ponsi Kangton Iglo, Laing Bam Dhaka News Channel, Domi Thangmi, Kurwang 2.